বিচাৰক মণ্ডলী তথা দৰ্শক মহোদয়লৈ মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ঐতিহ্যৰে মণ্ডিত নগাঁও জিলাৰ জীয়ৰী বৰষাৰাণী বৰা মই। আৰু আজিৰ সন্ধিয়াটো শুভ হওক তাৰে কামনাৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভ সন্ধিয়া। আগন্তুক আহি থকা ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। On the backstage, please. उसने जाना कि जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे के सहार जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है तेरा से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू, तो देखनी हूँ मैं हंसी। Please come forward. Contestant number 49, come forward. Contestant number 50. Contestant number 51. And contestant number 52. These are the top 5 contestants of Miss Glorious Icon Assam 2022.